دەم باش وەرە مامۆستاکەنعان مامۆستای بیرکاری ئێرەفا ده وانەیە مەیا ئیرۆ وانەیە نوویە ji beşa duyem wekhevî çi wata wekhevî ye em ser çi wa kar tênin çi rêbaz jêr hene em îro wa bihevrin nasin eger ev sê goşek cem be em bêjin dirêcahiya kenara du ev sê ev çar sê goşeyek dî wek vêna lê jê biçûktir yan mestir em bêjin dirêcahiyê li vir şeş li vir duwazda li vir ne heman sê goşebû bes me bi çikekî mestir kir goşe wek xema ev vêre ev goşe beramberî vê tê a b c û li vir a dabir û b dabir û c dabir em çi divir dedmeyzênin û sê goşeyê me wek xema kete şe lê mezinbûn ev ji vê mestir hat yan ev ji vê biçûktir hat demaz werim kenarê beramberî hev yê herî biçûk li vir di do ye yê herî biçûk li vir şeş ez belavkirina yan rêjeya di navbera wa de bibin di do belavî şeş kenarê navîn sê ye li vêr neh ji vir dest pê kir zê li vir mên sê belavî neh ma çar belavî duwazda Ama Kurd kin ev dibe yek ser siya li vir dibe yek belavî siya li vir jî dibe yek belavî siya angom karin vî rengî deynin li vir bû aba belavî a dabir b dabir li vir bû aca a dabir c dabir li vir baca beramberî b dabir c dabir em bînin her sê rêje yeksan derket li gorî teşeya me jî em bînin goşeyên beramberî hev pîvana wa wek heve a yeksanî a dabir goşa û b yeksanî b dabir û c yeksanî c dabir mêvê xin yek ev dido ev yek ew dido ji ve her du merc dema pêk tên nûviran bên her du teşeyên me wek hevin pênase bû çi dibe goşeyên beramberî hev yeksan bin û kenarên beramberî hev rêjeya navbera wa de jî yeksan bin lê gelo ev tişt hew ser sê goşeya tê na çi pir goşe hebin çar kenar bê yan pênc bê ti pirsgirêk nîne merc dimênê wek xwe li vir çavirtino bela xwe din tiştekî yek belavî siya ji yekê biçûktir e min ji ya biçûk dest pê kir fel vir em bêjin a b c biçûktirin e ji a dabir b dabir c dabir lê gom rêjeya xwe wekî din birba pê bûba sê belavî yek yeksanî sê ji yekê mestir e wê demê em bêjin ev sê goşe mezintirin e ji sê goşeya biçûktirin ev em bêjinê de rêjeya wekhevî ye rêjeya wekhevî ye yan biçûktirin tê yan mestirin lê dema em hevûkirinê bi yekê re dikin heger yeksanî yek derket wê demê em çi nas dikin her du dirêjbûn yek ango ev sê goşe wek vê sê goşeyê hemû pîvana da li vir şagirtino em li gorî pênaseyê herin vê her sê kenarcem diyar bin û her sê goşe jî
پیوان والجم کنار بنیانجی گمزان بن یکسان لرینا کنتر هنا جبوم ناسکن اف تشا وکهن یانا ام هفر وان ناسک یک جه اگر گوشهین برانبری هف یکسان بن ام بیجن بهر سه گوشل جم هنا دما اف گوشه پیوان آوی ام بیجن اف برانبری وی هات اف گوشه وک وی هات و پیوان آوی وک وی بی آنگم کارن دینن تیپا ما نا جا الفر ما دابر نا دابر جا دابر دما ام یکسانی ام دابر بی گوشه ما پیوان و نا یکسانی نا دابر و جا یکسانی جا دابر ویدا من بیجن و هر سی مبارن از هر دو گوشه وکهن ام دینن ما جا نا ام کارن و سی گوشه بچوک سر نشان بکن و سی گوشه ما دابر نا دابر جا دابر وکهن کم ایناکه که بهاو ربن سه گوشه کی تیک آ با جا با نا بلنداهیه سر جنیه اگرم بیجن اف سه پیواناوی دسه گوشه چوک الجم چه بون با نا و با نا جا وكهفن قال له همه وی سر پیکنن ویز گوشهین و سه گوشه پیوان آوان نازب کن دماز ورم سه گوشه با نا جا گوشه یک جه پیوانا ویسه و گوشه یک جه تیکا و جنبو سه و نوت 120 دا دمانیش گوشه دیرا شست پلا کارن الوردینن سی گوشه با نا جا گوشه انا نوت پله گوشه با شست مردرکت و گوشه جا سه مباقن تکلیه یک هم هرن سه گوشه دی با نا هم هر سین گوشه وی بگرن اویک و ویا دو اویاسی شاگردنا بره نوتا ان دوردا نوت
ازوارم في گوشه یان في گوشه هر دو جی الجم ندیارن دوی ام الوا بگرن وان آسکن ام هفره لیکولینکن سه گوشه مزن بره تیک دانما لور و گوشه یک دیار دانما سه وی دمه گوشه سیا چقا جردمینه شست بلا جبرگو کومبونا گوشه سه گوشه که 108 بلا وردم ناستکن بو شست بلا وی دمه دمینه جبرا سه جیک و دوام چی ناستکن گوشه هر دو سه گوشه یکسانه فوی دمی هم دبه جیک و تکلیه دوام دبینن که هر دو سه گوشه ما با نا جا و با نا وک هفن لکام ورن ریجین نافبرا کنار وان دا ناسک جبو حسان بونه هر سه گوشه که تناوی دینه لور نا با و سه گوشه دی با نا جا نا با و با نا جا گوشه برابری هف امی همان نشان سروا دینن اف بریتی که وک هفن الور دوی سه گوشه اب چوک ده بمر شیستا الور شیست سه گوشه ادنین ده با الور شیستا آنگو الور دینم همان نشان دانی جا الور سها دوی سه گوشه ده سه گوشه ادنین ده با یاور سها با سه الور همله میزنن انا کنارین برانبری هف لور با برانبری با جهات لور نا برانبری نا بهات و ان با برانبری ان جا هم کارن دینن لور جن بجانیره با بلاوی با جا یکسانی نا با الببرم جوه سه گوشه دست بگیریم آنا برانبری با نا یا سیا ان با برانبری ان جا افریجین وک هفین شاگردنا مهرن ریبازا دو اجناس کربونا وک هفیه یان نه وک هفی درد کبی یان نه یا پیشی مگو اگر هر سه گوشین برانبری هف یکسان ریبازا دو هم پیشی تشیع خوچه کن و هم بهوره دست بخن دی سه گوشل بام هنو برا اف وی رنگی دی نگوز بین گوشه یک لور یکسان به هم بیجم وی گوشه ایرم برا لور دل گوشه یک جور و گوشه یک جور یکسانی هفن
هر دو کنارên vê goşeyê ve girêdayî. Vê goşeyê em bêjin vir ber ba ca vir na ma. Li vir çagirtino goşe dema yeksan bin em ê her du kenarên pê ve mêzînin. Em bêjin eger ev vê re rêjedar bê em bigorin rêje di navbera wan de hebe û aca beramberî da me rêjeyek yeksanî rêjeya berî xwe bê. Wê demên bê her du sê goşa wek hebin. Hangoz bêjim a pîvana goşeya a yeksanî pîvana goşeya da û divê mercê dî jî pêk were. Aba belavî aba belavî dana yeksanî aca belavî dama wê demê em dibên sê goşeya a ba ca û da na ma wek hevin. Em mînakekê serê çarekin li vir danema ca ma ba na a. Dirêjbûna çend kenarin wên danema ev şeş eva biçûk di do ev çar û li vir heşt û ev deh. Pirs dibêje her du sê goşeyên a ba ca û n ma ba wek hevin em werin çareya wê meyzênin. Pêşî dibe goşeka yeksan di navbera her du ka de bibînin. Neqebaba her du sê goşeyên me de. Ji bo hesanbûnê şagirtino mê ve her du sê goşeya tena wan ji nav hev derxin. A ba ca yê mezin in. A ba ca yê dî n ma ba. Dirêjbûna kenara jî daxin şeş çara yê sê goşeya mezin a ba heşt li vir duwazda ba ca û a ca deh. Li vir şagirtino tiştek dî jî berame dikişêne ji bo hesanbûnê divê sê goşeyê de her sê kenar yeksan lê di vir de di kenar cem yeksan in ez ê goşeya navbera wa de mêzin. Gelo divê sê goşeyê de goşeyek ji va divê re yeksan heye di vir de ez bînim mir nexuyaye lê ez vegerim te şeya xwe yî bingehîn. Li vir şagirtino be belam kişa ji ber ku her du kenarên pê ve yeksan in. Ez werim vir zêl goşeya ba mêzin. Em bînin goşeya ba sê goşeya mezin de ye jî di heman demê de sê goşeya biçûk de ye jî. Heman goşe di her du ka de heye. Fe ji ber vê yekê be ya li vir
گوشه و بیا الفر یکسانی هفن کناری نوا آبا هشت یه بچوچکه الفر باما چار یه بچوچکه آنگو آبا برانبری چاراته الفرد منه با جای مزن برانبری مزن چش بنفسکی زیچلو دم خویا کرن سکارم بیجم با هف باشه مرجع که پیکات مرجع دویم امریجایا ناورا کنارات بن الفرد سکارم جور دست پیکم یان جور از جور دست پیکم آبا کناری بچوک جور راشتیه ده الفر برانبری وی باما یکسانی هشت بلاوی چار یکسانی دو کناری دی باجا بلاوی بانا دوازده بلاوی شش یکسانی دو رجا یکسان درکتن اف مرجع یکم اف مرجع دویم جیک و دو همچنین است کن گوشن دو گوشه برانبری هف یکسان درکتن و رجا ناورا کناری وانی برانبری هف ده او جی یکسان درکتن جبر و یکی جی یک و دو هر دو سه گوشه اینما وک هفن گوشه با ما نا او سه گوشه آ با جا وک هفن ام گهان ریبازا سیاج وک هفیه یا سیاج شاگردنو اگر ام بیجن سه گوشه الجم هفن کناری نوا آ با جا ما نا ده الفر دريبازا سياده گوشه جمر نپیوستن درجبونا کنارا تنه جمر پیوستن دماز بیجم آبا ام بیجم برانبری ما نبی رجاهید نافبرا وادا آبا سر ما نا ام بیجم باجا برانبری نا ده رجایت نافبرا وادا با جا بلاوی نا دا ما کنار سیا آجا بلاوی ما دا دبی اگر اف هر سه ریجا یکسان بن ویدمه سه گوشه ما آ با جا و ما نا دا وکر همیناکه که بهفته چارکن اف تشی عنها دانما هم بینن گودی سه گوشه تیده هنه آ دا نا جا با درجبونه کنارا یه دیار الفرنه بحجدها الفر سيزده و نيف دوازده بحجدها الفر شش تشتاج بردوجن دبت تشيا الجيرده هر دو سه گوشه آ با جا و سه گوشه آ دا نا وکهون اموان بهبره چاره بکن الفر چاگرتنو جبو
هسان بونیم کارن هر دو سه گوشه خوش ناب هف درخم ام دینن دا اویاب چوک نا دا و سه گوشه هم دی با جا یا مزن هم درجبونه کنار آجین نشان کن الور حجده تولو شش بو 24 الور حجده الور 12 سه گوشه میدی الور 13 و نیف بنها حجده الور اموارن کنارا برانبری هف یا هری بچوک الور دوی سه گوشه ده نه و یا هری بچوک دور ده 12 آنگو دا برانبری بهات بو یکسانی نه بلاوی 12 کرد کن سر سیا دبی 3 بلاوی 4 کناره ناوی 13 و نیوه برانبری حجدتی الوردانا الور شاگرد لو سه گوشه تا دست بکر درجه ده تسر ہوینا کے مینه دانا برانبری با جا بو 13 و نیف بلاوی حجده ام هفدانی ده بکن جو مشبهنو که رابع دبی 135 بلاوی حجده هفدانی ده الورس کارم کرد کم سر 50 135 سر 50 دبی 27 الور دبی حجده هفدانی دو 27 و حجده بلاوی نهادم دبی جمع 3 بلاوی 2 هفدانی 2 یکسانی 3 سر 4 افریجه جی یکسان درکتن ما جمع هر دو کنارین داوی آن بلاوی جمع یکسانی حجده بلاوی 24 هر دو کرد بن سر دو بو نه سر 12 دیسه بلاوی سیاد بی بو 3 سر 4 ام بینن گو هر سه ریجه ما یکسان درکتن جبرلو ام دوی هر دو سه گوشه ما نا دا و با جا وکهن وی رنگی ما هر سه ریبازن وی ناس کرن تی بینیک چوک تواریک بره مردر باس ہوگو تواریا تالس سه گوشه ده اگر راستا کا کبه دکنارا ببره و راستن هفته بیادین را و یانجی راستن هفته وی رنگی دماز وی بکشینم وی رنگی الورچی جم چیت که گوری مبربو سالی دی گو اف بلاوی وی یکسانی اف بلاوی وی دور دا دوی وانا می وکهوی دا بلاف کرنا وی ویرا وک وادرد کری فجبر وی که سه گوشه دما از راستن هف نافبرم دراسته که هندروی ده ببینم و ده من به هر سه گوش هر دو گوشه اف و اف یعنی اف و یه مزن وک هفن حتی وانا وری ممنن خوشی ده سپاس